dewek kos. Spesial buat Mama Dava yang lagi nonton. Mama Dava. Halo Mama Dava. Halo Mama Dava. Yakin? Yakin Mama Dava lagi nonton? Oh iya. Yo ma. Mama Dava. Yes. Mama Dava. Yes. Mama sayang spesial yang punya lagu. Come on. Ya. Keluarga besar mana ini Bu? Wong sakti mandraguna, angin gunung segara, langkah brajatu mama yang nganter tekad kula. Merem kaya ning mata, melek rasa kegoda, tobat du ora tahan, pengen gage barengan. Langkah brajatu mama. Terima kasih mama bos. Terima kasih. Ayo ma. Ya. Kang mang. Ajang amat, ajang goda, gula deman, gula cinta. Mama Nanda. Terima kasih. Kang mang. Pasrah jiwa raga Sundela diapakeuna tambang dawa tepuk telur aduh kang wes kelangan rindu tambang dawa tepuk telur kang mamat kelangan cinta wong sakti mandraguna angin gunung segara langkah brajatu mamang yang nganter tekad kula merem kaya di mata mulai rasa sekomoda obat du ora tahan Apa, Cek? pengen gage barengan Ada pindah deh. Ayo. langkah brajatu mamang. Terima kasih ma. Ayo pak. Sor. Ayo bos. Terima kasih. Apa siapa ini bang? Oh Bang Nurdin. Iya Bapak Nurdin. Pak Nurdin. Duka mana? Ajang goda. Kula dengar. Kula cinta. Yang punya nafas make up, Masya Allah. Ayo cantik. Kang mana? Sepasrah jiwa lan raga Sundela diapakeuna tambang dawa tepuk telur aduh mama kelangan diri tambang dawa tekuk lima kang mama kelangan cinta wong sakti mandraguna angin gunung segara langkah brajatu mamang yang nganter tekad kula lagi bah merem kaya ning mata melek rasa kegoda tobat du ora tahan gage barengan langkah brajatu mamang. Oke Bapak, terima kasih Mama. Wow, Mama Fael, terima kasih banyak. Come on. Nungul Gisma. Nungul Gisma. Nungul Gisma. Hei hei hei. Drill opusik Nungul Gisma. Yuk jalan jalan. 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 Yuk. Jalan. Jalan. Jalan nih. Bangkos, Masya Allah. Ya. Ibu, ada rumah sakit jiwa terdekat di sini?
Oh, ada yang jual pertalit setengah liter aja? Oh, orang lagi duduk. Hei, dalam deh. Lagi arak-arakan cah. Oh, lagi arak-arakan. Terima kasih buat Mama Nanda. Dalam satu tembang ada terbingkisnya lagu nanya tadi tong. Tapi lagu nanya. Mas, harta karun mas. Duh. Aduh. Ya Allah. Terus maksudnya apa? Wah, dari kulingan tadi dia cek kuling MC nolong nu ceper. Pucakin sembarangan, ada teh wong pengen Iya, mangan mah. ya Mas Depri itu enggak ceper. Mas Adi mas. Ya. Akhirnya nih kumaha maksudna naon kos. Lain maksudnya aku mah usukan OMC deui di dieu. Nyata aya. Maaf bukan Akhirnya nih ceper. kumaha maksudna naon kos. Semoga maksud urang mah demi Allah. Sok tetel Siapa deui, sih Sil. ngomong? Si Itei. Oh, itu. Akhirnya nih kumaha maksudna naon kos. Ih, siapa sih ngomong bocah? Hei, sembarangan. Bocah ki. Hayo sorok mene. Wis ya ente Pak Elis jagong pe Hadirin yang berbahagia di pada kesempatan sore ini Mas